Abakunzi ba Jado Kereta TV ndabasuje cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero turi kuwa kane, ariko muri kubona ko turi muri dashboard ya EFSN. Muri EFSN rero ku mugoroba washize twaraye tubonye mo akantu karadutungura cyane. Twese twagiye kureba mu dashboard yacu, dusanga baduhaye coin yitwa PHY chain. Iyo coin imwe ihagaze amadolari 2.86, niko igaragara. Ariko twarebye muri dashboard zacu dusanga iyo coin bayiduhaye, kandi murabizi ko n'ubundi bari bavuze ko mu kwezi kwa 10 ari igihe cya listing ya EFSN. Sinzi rero muri dashboard yabo ubu ntago umuntu ari kwinjiramo ngo bikunde, ariko nge ndatekereza ari update bari kugenda bashyiramo nk'uko natangiye mbibabwira. Umushyashya kuri Jado Kereta TV nakore subscribe, akore share, akore like ndetse anatange comment kugira ngo ibiganiro dukora bijye bimugereraho ku gihe. Ni YouTube ihita iguha notification mu gihe twaprodinze video. Ni ukuvuga ngo rero muri EFSN niho twari turi. Hari abantu batajya babasha kubona amakuru nk'uko bikwiriye muri EFSN, ariko iyo ushaka kumenya amakuru ya mining cyangwa se amakuru ya projet runaka, kugira ngo uyamenye ntawe ukubeshye cyangwa se ntawe ukuriganyije akubwira ko afite amakuru kandi rimwe na rimwe wenda atanayizeye, ugerageza kureba ahantu hose ngiye kukubwira. Urasabwa rero gukurikira ino video kuva itangiye ndetse kugera irangiye, kugira ngo ubashe kugira amakuru kuri EFSN wowe uyimayininga, ndetse nawe waba waratekereje kuba wayimayininga. Uko wakurikirana amakuru yemewe, kurikira imbuga zabo z'ukuri, urubuga rwabo nka official website, imbuga nkoranyambaga zabo za Twitter, X, Telegram, Discord ndetse n'amapaje yabo ya Facebook. Amatangazo yemewe na timu yabo, iyo ubona ko hari update cyangwa announcement ku izo mbuga, naho uba wizeye neza ko ari ukuri. Reba ama community yabo y'abakoresha, amatsinda ya Telegram cyangwa Discord, amatsinda ya Facebook cyangwa WhatsApp, aho abakoresha basangiza amakuru abanyamuryango wabo. Aha ushobora kubona ama leaks ndetse ukaba wabona cyangwa wabona amakuru ataramenyekana cyane, ariko ugomba kuyasesengura neza, aho kugira ngo umuntu akubwire amakuru rimwe na rimwe atizewe neza. Reba, kurikirana ama platform ndetse n'amakuru ya crypto, airdrop list, urubuga nka airdrops.io, amakuru ya crypto news site ndetse na blog cyangwa YouTube channels zizwi mu gutanga amakuru y'ukuri. Kugaragaza amakuru cyangwa se verification mbere yo gushyira update hanze, gerageza kubona source y'amakuru, screenshot official announcement, link y'urubuga rwabo. Wirinde gutangaza amakuru atari verified, kuko bishobora gusenya izina ryawe.
komeza gukurikirana ugaragaza amakuru verification kugira ngo izina ryawe ritangirika ku ma YouTube no ku social media, ugaragaza amakuru atariyo cyangwa gutuma abantu bakwicarana amakosa. Ni ukuvuga ngo rero uko watanga update kuri YouTube. Iyo umaze kubona amakuru yizewe kandi witeguye kuyatangaza kuri YouTube, tegura script, ibice byerekeye isomo, ibisobanuro, aho amakuru yabonetse, uko bizagira ingaruka ku bakurikirana YouTube. Garagaza ibimenyetso, screenshot, links mu mashusho mu buryo bwumvikana. Sobanura ibice by'impungenge, niba hari amakuru atari 100% yizewe, uvuge ko ari amakuru ari reported cyangwa se rumored, ariko wizeye bishoboka. Shyiraho disclaimer, amakuru twabonye ari aya public domain, yaturutse muri source, ntitwemeza ko ari 100% ukuri. Shishikariza ababareba kureba bimwe mu byemewe, reba website zabo, page yabo, X yabo yo kwemeza, ukoresha tags na titles byoroheje kumvikana, ndetse update cycle chains, airdrop, platform status kugira ngo abantu bayibone. Ubwo rero update ya EFSN ku mugoroba washize nibwo yarariho. Nabwiraga abantu batanga wenda nk'ibiganiro bya mining ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'ino mishinga ya mining, ko bajya batangaza imbuga nkoranyambaga abo bantu babonekaho, bakagaragaza imbuga nkoranyambaga bakoresha, ama social medias harimo za X, WhatsApp, Telegram, Instagram, ndetse bakavuga ibintu bahagazeho neza kugira ngo abareba ayo makuru babashe no kwizera iryo zina rya channel yawe kugira ngo baryizere 100%. Rero iyo niyo update nari mfite kuri EFSN, nuko haraye habonetsemo iyo coin yitwa PHY chain, ari nayo iri ku ma exchange ihagaze $2 n'ibice $2 n'ibice 8 cyangwa se 86. Umushya rero kuri Jado Creator TV yakora subscribe, agakora share, agakora like, agatanga comment, kubera yuko iyo bino ubikoze niho kuri YouTube umuntu ashobora kuba yakwemererwa kuba monetize, ndetse ni inkunga ubu uteye uwo muntu wakoze video kugira ngo abone ko mumukurikiranye. Ugerageza kwandika muri comment, iyo comment wanditse imufasha kuba YouTube yamukorera recommendation ndetse na like, ifasha kuba YouTube yamuha recommendation
videwo ziwe zikaba zabasha kugezwa kure hashoboka